Siyathokoza ehlozini. Kule video ke ngifuna sike sikhulume ngeichitho sehlozi. Yabo lonto ngoba siyadideka kakhulu. And ke nebhadi into ekhona. Ukhona umoya webhadi wemvelo. Kube nebhadi uqondane nomuntu umethe uyakuhlola uyakusiza. Angaboni angithi lento afuna layibone. Angithi egcina ethi hayi ushawa abantu ngeichitho. Yabona bla 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 kunje angithi angayiboni lento eyinkinga eyichitho sehlozi engaphezulu kwale chitho noma thiwa bakhona abantu angithi abazama ukushaya ngeichitho angithi isidinto ezikanjalo kodwa uthola ukuthi no into encane leyo nto ayizi no 1% angithi into enkulu yenziwa ubani yenziwa yini ihlozi lakho angithi sesithini lapho ichitho sehlozi into eqala kanjani isukaphi lento uma idlozi lakho selingcole kakhulu selingasakwazi ukubamba ukungcola ngoba ligezeka lithola usizo nangithi sekuphumela ngaphezulu sekuphumela kuwena egazini lakho esikhumbeni sakho angithi sekuvumbuka ichitho nawe uyasiphupha nawe angithi and uyazibona amaphupheni akho yebo lonto kodwa manje asilapheki leyichitho ngoba yini ichitho zani zehlozi funa si-understand yini ichitho sehlozi asifani neichitho mhlawumbe othi wenzelwa umuntu asifani nesidina okungcola othi wenzelwa umuntu yibona lonto ilento ke uma ube nebhadi wathola umuntu angithi ozokuhlola othi uyakusiza alibele kufuqa ngemithi ekufuqa ngane ethi hayi bakushaya ngeichitho bakuthakathi bakushaya ngeichitho engaboni ukuthi no lechitho eziyinkinga kuwena ichitho sehlozi that's why hleze angithi siphushe ukuthi imoya igezwe Nkosi yami yayibona lonto yonke ebalekile ngeke futhi usebenzisane nemoya engcolile ngeke niye ndawo nemoya engcolile ngiyazi ukuthi phela imoya igezwa kanye kodwa kugeza angithi unyuka istepisi uphinde ufuna bageze phela unyuka istepisi kanjalo yayibona ngoba sekuningi kakhulu ukungcola kuphumela kuwena ngoba abantu abahleli kuwena lapha angithi uma kunomuntu onga-understand ukuthi uyasukuma uya kuyena uzokutshela ngabantu ngoba aka-understand and ichitho zehlozi angithi siqhamuka kakhulu lapha kumdawo lehlozi abangali-understand ngoba likhuluma into straight umuntu elizobona ukuthi hayi ushaya ngeichitho akulaphi kube ngathi uba ngcono kuphinde kubuye kube ngathi kuba right kuphinde kubuye kakhulu ngoba yini la ichitho lezo bathi abakhona abantu abazenzayo kuwena iphesenti encane lelo ulokungcola kusehlozini la sekuchithekele kuwena ngoba sekugcwele kakhulu ihlozi lakho alisakwazi ukubamba ngoba yini oligezi olulungisile ukuthi akuphunguke lokungcola angithi kancane angithi manje sedathi kube nzima ke manje ngoba sekuphumele ngaphandle kuwena so uma sowulungisa ngenhlanhla uthola umuntu ke mhlawumbe ngesikhathi uzokuchazela kahle akusize angithi selapha nawe ngoba sekuphumele kuwena akasalapha idlozi kuphela sekuyi double trouble manje angithi qale bekungcono kusehlozini angithi umuntu akade mhlambe unaka angithi mhlambe bathi understand angithi mhlambe kade utholile umuntu ozowazi ukusiza kahle usiza kahle imoya yakhe bekungcono uma sekuphumele nakuwena sekulashwa idouble kulashwa ihlozi lakho kulashwa nawe uyabona ukuthi into ingaqala incane ebe inkinga kanjani umuntu akhathi sengispenda imali eningi angithi sengiyaqila sengenza okuningi no bokade ungenza okuncane uzange ulalele angithi nayibona lonto ngoba ibudget khona ngenqamba amanga kodwa nathi siyaba careless ugcina ulapha izinto eziwu2 manje wena nemoya yakho sonenkinga esikhumbeni angithi usathandeke ebantwini sonephunga elithile mhlawumbe naqhaqhuve ebusweni una something ayisuki ngoba yini into ehlozi ayenzwa ngumuntu ufuna kulashwe lona ihlozi angithi naye futhi lingadileya namathanda liqale ngalo ligcine ngawe ngoba yini wena the time likhalela ukugeza usizo zangunake angithi so nayo imvumo ukuthi nawe likuzibe aqale ngalo lizibeke phambili ngoba nawazi uzibeka phambili entweni zakho ngithi walibeka emuva lona sipheza fanele isikhali imidlozi lenza izinto ngendlela yazo ngoba suke singazi ukuthi why lenza kanjalo bona athi siba careless sesiyakhala idlozi mase lenza ngenye indlela ngiyabonga